Matonggo kita dame ninay batang na mangatasi segala kaukuron inman na maramot kon uhur pakon pikiran na siyang ibagas Kristus Jesus Tuhan kain. Amen. Salam bata haganupan. Salam. Kita haganupan kurian na hinarga ni Tuhan ibagas Kristus Jesus. Salo kita hata ninay bata nagabi ambilan malas ni urku tongah-tongah ta ay makumbani 2 Petrus bindu sada ibuka kumbani ayat sada yujungi bani ayat sia 2 Petrus bindu sada ibuka kumbani ayat sada yujungi bani ayat sia sonon ma hatani Jehovah. Kumbani si Simon Petrus juag-juag anjah apostol ni Yesus Kristus. Kubani sagala nadok mancalo hapor sayaw. Nados argani sogon na jinalo nami. Markite kapitoro ni naibatata apa Yesus Kristus si paluahi. Sa ilambing martambah ma bani na siyang idok niuhur apa dami. Markite panandayon na siyang bani na ibata apa Jesus Tuhan tain. Iberi hagokukon ni hanay bataon ni aido banta sagala na porlu bahin hagoluhan pakon hadaulaton. Markite na itanday kita iya na mandilo kita markite hasangapon ni apa hadiaron ni sandiri. Markite ay ibere do banta bagah-bagah ni na maharga apa bagal tumang ase markite ay boy na siya mapurus humbani hamaguan na iduniaon pinaroh ni hisap-hisap anja hagabe parrupe na siya bani hanay bataon ni halangay haringgas kon na siya ma humbani sagala gugup pataridah kon dia ni parlaho ibagas kapor sayam na siya dok ay hapentaron ma ibagas parlaho na maniar ay dok ay panrajayon diri ma ibagas hapentaron ay dok ay habasabaron ma ibagas panrajayon diri ay dok ay hadaulaton ma ibagas hasabaron ay dok ay holong ni uhur bani hasoman ma ibagas hadaulaton ay dok ay holong bani haganuk ma ibagas holong ni uhur bani hasoman ay anggo jumpain bani nasyang anjaha martambah-tambah sing paturuton ni nasyang rayohan anjaha sing marbuah laho mananda Jesus Kristus Tuhan kain. Tapi bani ise sing jumpah ay halak nama pitung ba ay anjaha parpangidah na sopit nadokduba bani haborsihon kumbani dosa-dosani hinan. Amen. Si barjay padasni salom kubanta haganupan. Salam. Hitah na hinarga ni naibata ibagas Kristus Jesus onma bapay ng minggu na paduahon marbinggu i rumah riang pakon keluarga tabe marhiti na masa na idopakon kita takas orang idah kita aima sada wabah na menyerang lebih tak Indonesia tetapi dunia na membahin kita gobir na membahin kita holsohan tetapi partihun ni ambilan tau dipatakas ho tongah-tongah ta adong sada paneguhan kubata adong sada panotok ho tongah-tongah ta sogong aha na itulis kon ni Apostol Petrus hubali haganupan halak Kriste
hubani haganupan halak na porsaya na adong i perantauan. Bapak inang kita haganup na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus. Isinutungon si Petrus. Petrus ay seorang nelayan na adong i Galilea. Ibagas haganupan perguluhan ni dia dipanggil Tuhan Yesus. Ia ipilih Tuhan Yesus sebagai juang-juang di Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pakatahon Petrus ay batu kanan, Petrus ay batu gigi. Mariteho ni ay kita ganupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Petrus sa halak juang-juang ni naibata na tetap setia. Juang-juang ni naibata na tetap marhaundosan bani ahanay harusukon naibata itong-atong ni guluni. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta bali bilang taong on masurat na paduakon kun bani Apostol Petrus na itujuhon ku bani Kuria na adong iperantawan rosi agi hubanta bani sondahanon. Toto nagabi sukul-sukul kubanta ahana terjadi panoran ijia. Masih apalah 2 hari dituliskan Apostol Petrus surat ni kubani Kuria na adong di perantauan. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta buedo si taronon na idopak konsidiya. Buedo hamaholong, buedo ancaman, buedo penindasan na setiap hari semakin berkembang, setiap hari semakin memojokkan iman ni si dia, semakin memojokkan rosi paiting kundok kenai hasadaw ni si dia. Tetapi marhitikon ni haganupan ay kita haganupan lang hape marhitikon ancaman ay lang hape marhitikon ni penindasan ay semakin surut si dia, semakin lupa si dia kubali na ibata, marbalik si dia kubali haroso ni na ibata. Tetapi marhitikon ni situasi ay mereka diajak merhitihon di Apostol Petrus semakin dekat lagi pakon Tuhan naibata. Merhitihon niya kita gano na hinarga ni Tuhan naibata ibagas Kristus Jesus. Hatari naibata naijalo kita bani panorang on mahumani na manguatkon kita. Tidak hanya penindasan, tidak hanya ancaman kumbali alam, tidak hanya ancaman kumbali dunia-dunia na adong isegeliling ta, tidak hanya ancaman kumbali tetangga, tidak hanya ancaman kumbali haganupan na masa itonga-tongata, tetapi mari kita merenung Bapak Inang ancaman na terjadi itongah-tongah di golukta. Totu iboto kita sadar virus, sadar wabah membahit kita gobir. Tentu langhalani virus ai, langhalani wabah ai, dauh kita kembali Tuhan. Dan kita bertanya, itu ngato ada haganupan parkeluhan tak? Ijado naibata bani panorang on. Ijado hagogofon ni naibata bani panorang on.
Kita ganopan na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus. Bali haganupan na masa ni dopak konhita. Na ibata mandilo. Suang sunay ko ba ni halak karistad na ba ni panorang ijiya. Asigog si dia martambah ibagas damay. Asigog si dia martambah ibagas idop ni uhur na ibata. Markite pandiloon ay. Markite panggilan na kumbani na ibata. Persoalan ni Bapak Inang, kita haganopan na hinarga ni Tuhan na ibata. Seberapa persenkah kita untuk merespon panggilan ay? Seberapa persenkah kita untuk mengahamkan rosi roh kita kubani panggilan ni na ibata? Maritihon niya kita ganop na hinarga ni na ibata ibagas Kristus Jesus. Sukun-sukun on Bapak Inang balo si kita bani dirin tabi. Ketika kita ipanggil Tuhan na ibata, ketika kita idilo Tuhan na ibata, na ija na ibata do mempersiapkan sada janji, na ija na ibata do mempersiapkan anugerah kubata, na lahu memuatkan kita, na hatomon raduham roh bani dilo-dilo di nebata. Radoham roh masuhuni panggilan Tuhan. Na setiap detik, na setiap menit, na setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, roh mengetuk pintu hati niham. Roh nalaho makartuki uhur pakon pikiran niham. Balosi kita Bapak Inang. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus, ibagas panggilan ay, ibagas dilo-dilo ay, anggo ibasa kita, bani ayat 4 ay, ibiri do hubanta bagak-bagak, ibiri do hubanta janji. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, janji, ninaibata, hubanta on, bukan janji palsu, bukan janji soya-soya, tetapi janji nilai bata pasti akan digenapi. Persoalannya, sabar do kita bani janji ay, sabar do kita bani bagah-bagah ay. Ibagas haganupan, gulmit ni guluhta. Bapak Inang kita ganop na hinarga ni Tuhan na ibata ibagas Kristus Jesus. Mahiti ang bilang taon humani ipaingat Apostol Petrus. Jemaat na bani panorang ijiya agini kita bani panorang o. Supaya orang-orang yang percaya pertama hidup. Orang-orang yang percaya maningun perlubi meneladani, maningon parlobi mandalan kon rosi makarusuh kon akan na isubut ijon harusuh ni naibata, akan na isubut ijon harusuh ni Tuhan Yesus Kristus. Tentu ibagas haganupan buah niay ihapon kita adalah proses. Bani haganupan proses ay laho menguatkan kita, laho padohorohon kita semakin dekat pakon Tuhan daripada. Sino naman katakon kita ganup na hinarkan ni Tuhan na mempersuada kuasa di ibadah kita. Ibagas na irumah kita marminggu, markita na irumah kita marminggu. Sino naman katahon kita tidak beriman na irumah kita marminggu, makatahon ijano hapor saya unta. Makitahon na irumah kita menganongkon segala kegiatan ma 2 minggu on. Oting pilang adong imanta lang Bapak Inang.
kita memiliki hapor sayaw. Tapi hapor sayaw taay on manok kanay manguatkon kita. Lamit torisogot kita kumani. Bitor lao kita. Ibain kita bahasa. Tuhan Yesus ay sebagai mantra. Tuhan Yesus ay sebagai ibahin kita soon na adong ibani pola pikir ta. Lang papay na. Ang isugot kita, maritihon ni ambilan taon, ibuat kita sa contoh. Apakah kita mengkatakan Apostol Paulus tidak memiliki iman? Ia percaya, ia memiliki iman. Tentu syukur-syukur kubanta. Ang bubani pemikiran ta sunarihon. Masih malang mitor ibadah virus corona on. Ibalik ni haganupan ay, mari kita ambil hubani nilai positif ini. Ini untuk menguatkan kita. Ini untuk panuhorhon kita kepada Tuhan daripada Bapak Inang i rumah tabedo kita pertongguan. I rumah tabedo kita mengadongkon parmingguan. Syukur kita. Apakah haganukdo kita mengadongkon pertongguan di rumah tabedo? Apakah haganukdo kita mengadongkon parmingguan di rumah tabedo? Atau mengkambing hitamkan virus corona on, mengkambing hitamkan namasa bani panorang on. Bapak Inang, kita ganong nahinarkan itu Tuhan ta ibagas Kristus Yesus marhiti bagas-bagas na yonos ko ni naibata utungah-tungah ta ijay do kita buwi mga hapkon. Ijay do kita buwi melihat segala sesuatu ibagas pengenalan, ibagas panandayon. Nah, Bapak Inang, panandayon na sonaha berarti panandayon na luar biasa. Lang hape panandayon na satongah. Lang hape panandayon pitah mananda kulit itu mah. Lang hape panandayon yang hanya sebatas luarnya saja, tetapi panandayon na luar biasa. Pasal puasa, pasal hagogohon, pasal harosoh mi Tuhan ibadah. Itungah-tungah panandayon bahasa ibalik ni haganupan on, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih indah, yang terindah itungah-tungah ta. Ibagas ay tungon panandayon supaya kita mendapatkan haganupan bani proses ni guluh taon. Ambilan tahun magkatapon bani ayat 5 ay haringgaskon na siyama, haringgaskon. Kita ganupan na hinakan ni Tuhan ta bani bahasa Indonesia isugutkon berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Bapak Inang nahinarkan itu Tuhan tay bagas berusaha on berarti kita dituntut untuk semakin bertumbuh. Kita dituntut bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ibadah ahad. Anong pitu disebutkan ijon na parlobi. Bertumbuh kita ibagas dearni parlaho.
bertumbuh kita ibagas hapentaran, bertumbuh kita ibagas penguasaan diri, bertumbuh kita ibagas ketekunan, bertumbuh kita ibagas hadaulatan, bertumbuh kita ibagas holong parsaninaan, bertumbuh kita ibagas holong kubani haganuk jolma. On manok kanai naik yojo kubali kuria nabali parantuan ai rosi age kubanta hasibe kita menghadapi persoalan nabali panorang on, tetapi tetap Bapak inang pertumbuhan taai semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin luar biasa. Itongah-tongah ni gulung taon. Kita ganong nahinarkan ni Tuhan tayo bagas Kristus Jesus. Isabut kundo ketika kita semakin bertumbuh, bali ayat 22 ay anggo jumpah main bani nasyam anjaha martambah-tambah sing paturuton ni nasyam rayohan anjaha sing marbua, sing paturuton ni nasyam rayohan anjaha sing marbua. Bapak inang kita ganong nahinarkan ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus ton binilay bata na mamubay kita, mengajari kita, asa kita semakin marbuah bali dirinda, bali keluarganta, bali hasomanta jolma, bahkan agi hubali lingkunganta, bahkan agi hubali haganumpat jolma bali sab dunia on, bali ise Bapak inang, bali harap nama nanda Tuhan Yesus, sehingga ibutuh na ibatano pertumbuhan pribadi lepas pribadi ibatan. Tetapi harap anggulang jumpah ai songonay sebut kita tiar ni parlago hapentara penguasaan di ketekunan hadaulaton holong persaninaon holong kubani haganuk jolma isebutkan bani ayat sia ay halang nama bitung maay anjaha parpangidah nasobbit nadong lupa bani habrosihon kumbani dosa-dosa nahinan. Buat kita Bapak inang ihatawon bani ayat siya bani ambilan taon halang nama bitung maay anjaha parpangidah nasobbit. Bapak inang buka kita mata ta, tidak hanya mata fisik ta, tetapi mari kita buka mata rohani kita, mata ni hapor sayaw ta, nalahumangina haganupan na masaon, ibutoh na ibatado, bahwa itongah-tongah ni guluh ni jolma, pasti buay menghadapi godaan. Itongah-tongah ni guluh ni jolma pasti buay menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi bani haganuman tantangan ay Tuhan memberikan panotak kubanta, Tuhan memberikan ay mau guguh utongah-tongah asing ibagas haganupan ay kita mendapatkan keberhasilan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu keteguhan hati, keteguhan
iman, keteguhan hapor sayaw tak, nalaho mandagi nama saon. Bapak Inang kaparpudi sahali marhitiho ni ambilan taon, ipatakas putungah-tungah ta, disebut kon ni Apostol Petrus hubani Kuria nadong ipangis solatan Rosi hubanta bani panorang on Tuhan na bata mandilo kita, Tuhan na bata makot kita, Tuhan na bata memanggil kita bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran dunia, bukan menurut ukuran na amasa itungan-tungan ta iboto kita. Ang gojolma rupa doi ida, tetapi ang gunay bata uhur natang parbagas aido ida, sehingga aido ibagas keterpanggilan ta. Mari kita bersama-sama semakin dekat lagi. Mari kita bersama-sama tetap menjolong hasetiaon taai, menjolong hapor sayaon taai, hasibe namasa idopakon kita. Jika maritiho ni hatane ne bata, manguguhi kita, manguatkon kita, ase tetap kita marbuah lang rayohan kita, nalaho makorjahon nawadeyang. Amen. Martongko kita. Terima kasih tongon Tuhan bali hatamu nadong mga ijalo kanami. Ase totak kanami bertumbuh itongah-tongah ni guluh nabi on. Ibagas diar ni parlako, ibagas kapentaron na, ibagas penguasaan di, ibagas ketegunan, ibagas hadaulato, ibagas holong parsaninaon, rosi holong kubani haganupan dolma. Para guguhi ham kanami baba, mandalankon, dilo-dilo, makaringgaskon, dilo-dilo itongah-tongah ni gulo na bibig. Asa itongon-tongon dyan na sitong-sitong lambing martambah-tambah matongon idok niuhur mo apa dami mo bani gulo na bibig. Terima kasih bamu Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan namin. Amen.